Okay, la ekhaya bangaki obaziyo abanayo i-HIV noma ukhona nje onayo beyithatha phi mntanami kodwa wadlala ngathi phela thina le endaweni yangakithi ithi fika nje ayithatha amakhansela ayinike izintombi zawo akube safika lutho kuthina thina nje asithola lutho ithi fika nje bayithatha amakhansela bonke nje lapha akakhansela banayo thina ezithi ingane aziyitholi ngoba ithi fika nje banikane bodwa i-ANC nje kuzomela yenze something ngale ndaba ngoba phela nathi savota ukuthi izinto izophelela emakhanseleni ekubeni sonke savota kodwa ayikho right leyo nto komele nje uhulumeni kube khona into ayenzayo bengisacela ukubuza yini HIV into yamakhansela